Razstava o dinozavru Antoniju popelje obiskovalca v čas pred 70 milijoni let, v čas nekdanjega Krasa in življenja na tem območju. Na ogled so kamnine, prikaz enega najzanimivejših in pestrih najdbišč pri Štivanu ter rekonstrukcija dinozavra, ki je meril v dolžino 4 metre, tehtal pa okrog 500 kilogramov. Bila je ena študentka geologije, to je bila Tiziana Brazzati, ki je takrat delala raziskavo v kamnolomu blizu Štivana, to je pač v ribiškem naselju. In naključje je naneslo, da je opazila na eni skali okončino tega dinozavra. Sam fosil je bil vklenjen v kompaktni apnenec, torej bilo je treba res veliko truda, da so ga prinesli na dan. Dinozaver Antonijo je bil rastlinojedec in je verjetno živel na dokaj majhnem otoku v zahodnem delu Antičnega oceana. Njegov original hranijo v Tržaškem naravoslovnem muzeju. È uno dei dinosauri di taglia media meglio conservati al mondo. Quindi è eccezionale sia lo stato di conservazione, ha tutte le ossa ancora articolate le une alle altre. V nahajališču v ribiškem naselju so odkrili tudi primerke drugega dinozaura Bruna, ki še čaka na izkop, posamezne kosti dinozavrov ter fosile rib in rastlin. È una caratteristica eccezionale e spiega un po' quello che poteva essere il paleoambiente allora, quindi nel Cretacico superiore, 70 milioni d'anni fa, c'era probabilmente un bacino d'acqua che in qualche modo attirava gli animali. Zanimanja za razstavo v naravoslovnem didaktičnem centru v Bazovici je veliko, ogledalo si jo je več kot 700 obiskovalcev. Na ogled bo vse do konca februarja.